NASA hian kumsa ka sakwa somruk pakwa khan Apollo 11 mangin thaleilung rap masaber turin Neil Armstrong le Buzz Aldrin ten lo tir to a he Apollo mission sang mang hian mi som pani lain thaleilung an lo rap to a ananung perchu kumsa ka sakwa somsari pani a Apollo 17 khani he mission atana NASA ina tha a astronaut atir chungchang hi ringlel an omreng thina hei moon landing conspiracy theories anti ringlel tu ten an ringlel em chan chu puanzar aphet wang khania tha a boru ka om si lova ngatinge American flag kha aphet thei ti kha an zona lian takani a ma se NASA chuan flag kha thir manga po mar ani thule an phun nuwa angin rei wang ani antia tin kha an lak thalaka khan ngatinge wana RC mutura omlo ti kha an zona ani bok hei hi thaleilung a en mawangin camera in RC eng vaklo kha alalang theilo ani anti bok tin maktak chu khovel le tha in kara hian radiation hlaum taka oma mishing andam chuak theilo wang ti kha an zona lian tak ani bok ma se Apollo astronaut te kha man rohin tak le kal chak tak anni awangin radiation khan an taksa akoi man lova zona tamta em bok chu hlim tha kha mun sang a oma studio a la kaniyang antia heipo hi thaleilung le ni omdan awanga thleng thei ani ti scientist ten an shilfia to a scientist le mithiam tam ber chuan tha a an kal nge kha dot ani an ring lova achan chu thaleilung kezi zathum somriat chuang an ron hona khovel mun sanga scientist ten an zir to bo ti chuan April ni khat sang hi le som ni paru khan Kennedy Space Center atangin NASA bok chuan Artemis 2 chu avoi ni nan hlotling takin wana akap chuaka hei hi Artemis 2 mission ti ni in he mission mang hian astronaut pali Reid Wiseman Victor Clever Christina Koch le Jeremy Hansen te chu tha hel kwal turin an tir chuak le a anni pali te hi thaleilunga an tum lova tha an hel kwal nuwa khovela an lo ki le dona NASA hian tha a mishing an tir le chan ber chu tha a mun ma nget siama chuta tanga marsa mishing tir le te an tum wang ani ber mai tin tha gravity manga invir kwalim khovela an ron ki le dona achan chu Artemis 2 hi tha a tum ma a Orion le thil dangte a him to kem ti test na chau anani a tin thaleilunga tum na turpo an la peilo bok NASA chuan kumsang ni som ni pariata chuan Artemis 4 mangin tha chimlam South Pole tumle antuma chu wagin Artemis 2 astronaut te hi April ni som sang ni som ni paru hian Pacific Ocean him takin antlak le base yani he Artemis 2 astronaut te hi Reid Wiseman hi an komentar aniya ani hi NASA veteran aniya he misona hian how to berani a Victor Clever hi an pilot spacecraft enkol tu berani a ani hi thahel kwal tu zinga midum black astronaut pasaber ani thung Christina Koch mission specialist anti mai mei chezinga tha nayazin masaber aniya wana omreiber record lo siam to thin ani bok Jeremy Hansen po hi mission specialist ni in Canada atanga astronaut masaber aniya American nilo tha hel kwal tu masaber ani bok he mission hi ni som chung vel tur ni in thaleilunga khian tumdon lo ma se napoi mo tak an thok bek rengani abik takin Orion spacecraft chunga mishing tan nun na nar boruak oxygen le man ruwa dangte a him to kem ti an fin fia tin tha nunglam khovel atanga kan mu ngai lo kha nai tak mel sangli vel atangin an hel kuala thaleilung an zir chiang bok he an mission hian tuna hian khovel atanga lap berazin kilometer noi ni singa chuang record an siam to a tin tuna hian van boruak radiation hian mishing taksa a eng ange ngonga nei ti zir chian na an nei pa he mission hi hlotling taka an nei zo huna April ni soma San Diego bula
Pacific Ocean an lo tlak le thei chuan kum sang ni som ni pariata thalei lung nge ya mishing tumtir le na tur Artemis 3 kong min sial sak don tinani he Artemis 3 hi thalei lung rap le masaber tur hi mission poimo takani ya kum som nga chuang nuwa avoi khatna tan thalei lunga mishing tumtir le hi nasa chuan antum ru le a he mission a hian meiche masaber le midum masaber thalei lung rap tur khan antum bok an kalani chuan tha South Pole chim lama an tum dona he mun hi avot le a tui a nge an rin awangim naki na mun pui siam an dua astronaut pani te chu thalei lunga niruk vel an omanga tui hiang na taka mu tur a omem ti le tha leilung chang an zir chiang zel anga he misona thalei lunga tumnan hiam Elon Musk company SpaceX siam Starship an mangdona he mission hi hlotling taka an zawani chuan kha a hian hun rei jok chen na permanent base siam an tum to thonani tuntuma nasa ina tha a astronaut te atir le na hian harsan na lian tak tak ade thul an lo tok nual to a atira chon kum sang ni le som ni palia tha atum le man an tuma ma se Starship siam chua nan hun adu re wang le harsan na dang wangin sang ni som ni paruk nulama an son lataveka SpaceX ina an siam Starship vana an ka chu masak khan voithum lai apuaka hei hian an hun ruaman atikhotlai na sa leni Artemis 1 mission mishing chuang lo a an ka chu khan Orion khovela lo ki le hian an hnuai lam sa laka ven naka an base ai na sa a achia ta wangin na sa chuan mishing shwainan a him to kem ti an la en fia me kani Orion spacecraft a battery le borok siam chuak tu ventilation system man rathen khat atha tok lo ti mu chu ania kha an ngai bok tin he program sen so hi atam em awangin billion of dollar US sarkar atagin sumlak lu konga har san na an lo tok fo boka chu wangin Artemis 2 kha hel kual tur po September sang ni som ni panga vela le Artemis 3 kha atum tur po September sang ni som ni poruk malama chuan an kalpui thei don ri talawani tuntuma an ka khan tha atanga mel zali vel hla a tha khi an hela van sang atanga mu thei solar enclip an ti mai ni hlia na ro pui takan muwa tha po an lanuan ani tuna hian an thona Orion spacecraft chu Pacific Ocean ron tum turim leilam panin aron thlo kho meka thanung lam an hel laim astronaut te hian meteor ten tha an ron sut na atanga eng lo chuak chu an mit ngein an muwa hei hi tha a meteor thendan zirchian nan thil poimo takani a he an thil mu hi khovela tanga kan mu thin ne a in ang lo le a ni eng lo chuak chu thanung lam thin tak atangin fia takin an mu theyani NASA Artemis 2 astronaut te chu April ni som nian khovel an lo le huna atira an thlo chuan mun nga ya an tum don lova achan chu Orion spacecraft hi thona ang ani lova alo le hian borok atagin nasa takin aron tatha a parachute mangin muang changin tuipuya an tlatamai thinani an tum na mun tur kha kan soi to in San Diego California thanglam Pacific Ocean ani dona an tum huna US Navy ten an lo muakanga tuipuya an tlak rual hian US Navy long le NASA team ten an lo muak anga astronaut te le an van long che tuipui atangin an vor chuak le dorani hetiang hian tuipuya tum hi NASA in Apollo mission hun lai atanga an lo man to thin a him bera an hriatani NASA hian astronaut te tuipui atanga lak chua dan tur hi uluk takin an lo zir lok to a Orion hi borok atanga alo lu hian arang hle a ma se parachute lian pui som pakan mangin muang changin tuipuya an lang thla thina US Navy long lian chu an tlak na mun tura hian an lo omsa anga helicopter le long mangin an lo muak anga tin tui hnuai lama mithiam ten an pan nai ngal anga Orion chu sui mangin Navy longa chuan an nuk donani
astronaut te hi Orion chunga khan an la renganga Navy long chung an thlen huna chau an la chua kang an lo chua rual hian doctor ten an thrisel na an envia nga langa thahel kuala ni som sak an thang nuwa an taksa achak to kem ti an endona he malak na hi NASA le US Navy te kum tam tak an lo in bua sai to na underway recovery test an ti thin khani NASA hian an thlo chuana mun a an tum lo chan hi physics le safety wangani an ti a